Ahoj všichni a vítám vás u tohoto videa o fenoménu v herním průmyslu. Counter-Strike Global Offensive, známé jako CSGO. Dnes se podíváme na to, jak tato hra vznikla, jak se vyvíjela a kdo stojí za jejím úspěchem. Všechno začalo v polovině 90. let, kdy bylo populární first person střílečkou Half-Life. Tady se narodil první mod CS, který vytvořil Min, Gooseman Lee a Jess Cliff. Counter-Strike 1.6 se stala ikonou multiplayerových her a zůstává v paměti mnoha hráčů dodnes. V roce 2004 jsme viděli přechod na nový engine CS Source, což byla první větší aktualizace původní hry. S vylepšenou grafikou a fyzikou se CS Source stala hrou, která oslovila novou generaci hráčů. A v roce 2012 nám byla představena nová verze původní hry Counter-Strike Global Offensive. Udělali nám novou grafiku, fyziku a nový kompetitivní mód, který si hráči automaticky zamilovali. S příchodem CSGO začala explodovat e-sport scéna. Profesionální týmy, turnaje a velké výhry se staly běžnými jevy. S miliony hráčů a obrovským vlivem na e-sport a herní průmysl se CSGO stalo neuvěřitelně populárním. Ale nebylo to vždy tak hladké plavání. CSGO muselo řešit problémy s cheaterami a kritikou ohledně beden. Nicméně nemůžeme zapomenout na e-sport scénu, kde hráči a týmy dosahují vrcholných výkonů v turnajích a stávají se ikonami, jako například Device, Simple nebo Coldzera. A nakonec po 11 letech se hráči dočkali nové hry Counter-Strike 2, která má lepší grafiku, fyziku, zpracování a tak dále, ale je vlastně jen aktualizace pro CSGO, takže si už CSGO znovu bohužel nezahrajete. Takže s bohem CSGO. Guardian wraps back around, then it's going to be Bialy down in the end to just Snacks. Does find one. Oh, nice. Let's not leave him out of this. The Big Apple and Snacks is hungry. He's got one kill already on the USP. Low HP as well on Guardian and Flamey. He's trying to bait them out, trying to get them into one-on-ones as he dances back and forth between the box. What a shot on Simple! Oh, Guardian, bye-bye! And it's on to Flamey. He's tapped it. Flamey's got a big... What in God's name is that from Snacks? Yeah, there's a lot of pressure on him. He's got to hit these shots. We saw Fall in this spot before, the same spot, but with much more utility to work with. Here he comes once again. The first base is a Dren. He's going to hit the ground there as Cold. Oh, what a jumping double from Cold! What is going on right now? How does he do this? Cold is safe. They aren't rushing this time around. They're taking their sweet time, hoping to catch somebody peek on Envy's side. And well, that's what happens when you go around the corner. Happy with one dig. Oh, and another one! Oh, and a third! Happy! He could get another one here too, Dupree! Dupree is like sweating bullets! Happy's gonna get the quad kill in the ace! What is that? Take on Z, care. I'm sitting in this one. I'm gonna molly him. Okay. I just got mollied. His buy is going to be torn away from them very quickly by Titan. Oh my God! Nico gets 3, 4! Oh my lungs! I don't believe it! Shocks then has just to find one more. The molly isn't going to touch him. And what on earth has just happened as Deagle is on fire and AWP, good flashbang, could get a couple more out of this one. And Fnatic are starting to crumble. What's going on? One player has found 3 kills. Guardian looking to ace this one out. This could be one of the best rounds of the entire tournament so far. 4 kills picked up. It's down to Crimped. This was a 5 versus 1 map. How does he work back in? It's gone toward the dumpster. That means Guardian knows exactly where to look. Oh! And he's got all 5. Flash their way through the smoke, and now it's going to come down to Shoxy. He's going to get caught in the corner, though. Gets a running shot on a Neo. Gets a second one. Shoxy's making it happen. A third one. Shoxy. The fourth. Shoxy is a god. Tak a došli jsme na konec videa. A to je můj pohled na Counter-Strike Global Offensive. Moc děkuji za sledování a pamatujte, že tato hra má stále co nabídnout a má neuvěřitelný vliv na herní průmysl. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, sdílet a odebírat tento kanál pro více obsahu. A uvidíme se u dalšího videa. Zatím nashledanou.